Ja, heute hatten wir unseren zweiten deutsch-slowenischen Business-Tag oder im deutsch-slowenischen Wirtschaftstag in Bled. Dieses Mal hatten wir das in der Management School of Bled. Hintergrund ist, dass wir hier eine Transformation haben zum Thema Digitalisierung und das Thema des Jahres ist Smart People, Smart Business. Wenn wir von der Industrie 4.0 sprechen, sprechen wir auf jeden Fall halt auch von den Leuten, die das halt mittragen, aber wir sprechen halt auch von neuen Geschäftsmodellen. Tukaj na Bledu, glede na to, da je digitalizacija ali pa digitalna preobrazba nekako zelo popularen pojem, si pa velikokrat ne predstavljamo, kaj konkretno to pomeni. Se je danes na veliko primerih tako nemških ali pa tudi ostalih praks videli, da ta revolucija, o kateri govorim, dejansko je revolucija, torej to ni evolucija. What digitalization means for people and for the companies, I guess we already have the answer. I think that the office, it's not the place that we take decisions and we run the business, because we already use the mobile devices. Ich habe zum ersten Mal am deutsch-slowenischen Wirtschaftstag teilgenommen und war sowohl von der Qualität der Vorträge überrascht, im positiven Sinne, als auch von der Qualität der Networking-Möglichkeiten. Industrial world, it's a bit sleepy in terms of development, so I guess we are bringing the new way. We transform the way how the robots are used. And till today, mostly engineers who have special skills, special knowledge, they could reprogram the robots. And we are disrupting the way that people who have website skills and knowledge, they can program the robots and they can produce their own products. It can be cars, pharmaceutical products and others. Glede na to, da je Slovenija ena manjših evropskih držav po velikosti, po srčnosti pa velika, je pa to vsekakor priložnost, da se ta digitalna preobrazba v Sloveniji zgodi v smeri, da bomo lahko tudi pred ostalimi državami. Seveda pa to odvisno od drznosti in pa od poguma vsakega izmed nas. Und dieses Mal hatten wir großen Wert darauf gelegt, dass wir Unternehmen finden und auch die ausgezeichnet haben, die diesen Weg der Digitalisierung, der Umformung mit begleiten. V založbi Rokusklet smo izjemno veseli in navdušeni nad to nagrado, saj smo tekmovali oziroma se borili za to nagrado med izjemnimi finalisti, med izjemnimi podjetji. Mogoče smo tako zelo ponosni tudi zato, ker smo izobraževalno podjetje in ker nekako prispevamo k vzgoji mladih
v uspešne podjetnike in uspešne ljudi v tem digitalnem svetu in v vseh teh podjetjih, ki so tudi danes bili med finalisti.